السلام عليكم، عاملين إيه يا جماعه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير صحه وسعاده. النهارده بقى معايا طبق الفريك مع حته فرخه، ورك فرخه كده حلوه قوي اقسم بالله. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وبصوا هنا الجزر برضك، يعني مزينه بالجزر. تمام، ندوق حته بسم الله. إيه الجمال ده؟ والله العظيم تحفه. ده مش الجزر. نقول كده بسم الله، يلا. الله، خيرات الله. الفرخه كده، الله. الحته دي بقى رايحه على بق مين؟ يلا على بقي طبعا. لما انا اكل انتوا اكلتوا، لما انا اكل انتوا اكلتوا، صح كده؟ الله، إيه الجمال ده؟ والله حته الجزره طعامه طعامه.